Nongeye kuba ikaze mwe mwese mukurikira ibiganiro bya Capital Media aho muri hatandukanye. Murabizi ko tugenda tugaruka ku makuru agiye atandukanye agaruka hirya no hino ku isi, birumvikana bagiye atangazwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, ariko kandi tukanababwira n'amakuru navuga ko aba ari gutraininga muri ako kanya. Twaye ikaze rero muri kano kanya, munyemerere tugaruke kuri iyi nkuru n'ubundi navuga ko iri buze kureba abanyarwanda bose muri rusange ndetse n'isi yose muri rusange. Muri kwibaza ngo ni inkuru imeze gute? Murabizi ko muri Canada hari amaze iminsi hari ibibazo, abantu benshi bavuga bati uyu ministry naveho kubera ko ntacyo yadufashije. Rimwe na rimwe n'abaturage bahariya muri Canada nabo bakivuta bakavuga bati wapi uyu nguyu rwose akwiye kuba yasimburwa akavaho. Rero mu minsi yashize haje kubaho ko Trudeau aza kuba yegura. Mwarabibonye yagiye abivuga, arazaga imbere y'abantu avuga ati ngewe mpisemo kwegura ku mwanya wa minister, ariko ntabwo ako kanya yahise abona umusimbura wiwe, ntago byahise byemezwa ko hari undi umusimbuye we, ahubwo byabanje gufata igihe babanza kureba ese ninde ugomba kumusimbura. Muri kano kanya rero hari umugabo waje gusimbura uyu wari ministre w'intebe wa Canada Justin Trudeau. Hari wamusimbuye rero, muri kwibaza ngo ninde? Ese uyu muntu wamusimbuye we araza gukemura iki? Byose tugiye kugenda tubisesenguraho muri kano kanya kugira ngo buri kimwe cyose kibashe kuba cyagira gute cyagenda neza. Rero watowe cyangwa se washyizweho aje gusimbura Justin Trudeau, muri kwibaza ngo ninde, ni muntu ki? Ese no mugabo ufite ibihe bigwi? Munyemerero tunyure mu mateka y'uyu mugabo ndetse tunarebe ese araza gufasha iki abanyekanada muri rusange ndetse n'abandi bantu bifuzaga kujya muri Canada. Murabizi ko muri no minsi hari ibibazo bikomeye cyane, kugira ngo ubone visa Canada byabaga ari bibazo, abantu benshi barahombye, abantu benshi bagiye bashya bagomba amafaranga menshi, ariko nanone bigaterwa n'ibibazo byagiye bigaragara muri Canada. Bavuga bati hari ibibazo by'amazu, hari ibibazo by'imibereho, abanyamahanga bari kugenda bagatwara akazi k'abanyekanada, ati rwose nihabeho igabanuka, ndetse haje no gushyirwaho ikirwa ku banyeshuri bari international baragabanywa, aho rwose vizabonaga umugabo igasiba undi. Ibyo rero ibyo bibazo byose byaraje bijya ku mutwe wa Justin Trudeau wari ministre w'intebe wa Canada. Ariko reka turebe uyu mugabo. Undi umugabo ninde? Amazina y'nyakuri yitwa Mark Joseph Karen. Yavutse mu kwezi kwa gatanu amazina y'nyakuri yitwa Mark Joseph Karen. Yavutse mu kwezi kwa gatatu ku itariki 16 mu 1965. Ni umunyekanada wihebeye ibijyanye n'ubukungu ndetse na politiki. Uyu nguyu ugiye kuba ministry w'intebe wa Canada cyangwa se abaye ministry w'intebe wa Canada mu ijoro ryakeye aturuka mu ishyaka rya Liberal Party cyangwa se mu ishyaka ry'abaliberal. Nuvuga ngo yamaze kuba nyine ministry w'intebe wa Canada kuva ku itariki 9, no kuvuga ngo ni ku munsi w'ejo z'ukwezi kwa gatatu 2025. Uyu rero yagiye aba umuyobozi mu bintu bigiye bitandukanye, nkaho yabaye guverineri wa bank hariya mu gihugu cya Canada kuva 2008 kugera 2013, ndetse akaba na governor wa banke y'Ubwongereza 2013 kugera 2020. Uyu mugabo yavukiye ahitwa Fort Smith muri Northwest Territory. Ubundi hariya Canada haba za territoire ni eshatu, ndakeka eshatu, hakaba nyine n'amaprovince. Mu maprovince hari province ya Ontario, hari province ya Quebec, hari province ya Edmonton hafi aho ngaho gutyo. Ntekereza ko hari amaprovince hakaba n'ama territories. Ntekereza ko abantu wenda mu bahariya muri Canada murabizi cyane kuko ni igihugu kinini gifite amashyamba, gifite ibiki byose. So navuga ko rero ari igihugu nanone kitanatuwe n'abantu cyane kubera ko gituwe n'abantu bakeya,
navuga ko rero batagikwirwa bose ngo bikunde, ntago byashoboka kubera ko harimo abantu benshi babifuza nyine kuba bajya hariya mu gihugu cya Canada. Urumva ko ntago byakunda ko igihugu kingana kuriya gifite amashyamba, gifite icyo nakwita ibiyaga n'ibiki byose, gifite rero ibintu byinshi. Nababwiraga nti Canada ifite provinces zigera mu 10. hari yitwa British Columbia, hari province ya Alberta, hari province ya Manitoba, hari province ya Newfoundland, hari province ya Labrador, hari na province ya Nova Scotia, hari province ya Ontario, hari Prince Edward Island, hari province ya Quebec nabivuze, hakaba province ya Saskatchewan, ndetse bakajyanye nyine n'ama territories harimo iyi ngiyi uyu mugabo Mark Joseph Karen wamaze kuba Prime Minister wa Canada yavukiyemo, ariyo Northwest Territories, hakaza Nunavut ndetse na Yukon. Urumva ko ni igihugu kinini mu by'ukuri. Uyu mugabo rero yavukiye hariya muri Northwest Territory ndetse aza no gukurira muri Edmonton muri hariya Alberta. Yaje rero kuba graduated muri bachelor's degree mu bijyanye n'ubukungu muri kaminuza ya Harvard University hari mu mwaka w'igihumbi 1988, ndetse aza no kujya kwiga muri Oxford. Yaje kujya kwiga masters muri Oxford mu 1993, aho yaje nanone kuba yabona doctorat mu mwaka wa 1995. Uyu mugabo rero ni umwe mu bagabo bari bafite ibigwi bidasanzwe cyane, ibigwi bikomeye dore ko ari n'umugabo ufite ubwene gihugu bwa Canada, Ubwongereza ndetse na Ireland. Akaba kandi ni umunyapolitike nkuko nababwiye wo mu ishyaka ry'aba liberal, yashyingiranywe n'umugore witwa Diana Fox, afite abana 4 by'amashuri byo twabibabwiye. Nibyo ngibyo afite n'urubuga rwo ushaka wamusuraho rwitwa markkaren.ca. Nibyo ngibyo. Macron rero nguwo umugabo amaze gusimbura Justin Trudeau wari minisitiri w'intebe wa Canada. Reka turebe ese uyu mugabo mu by'ukuri aje gufasha iki societe ya Canada ndetse n'abanyamahanga muri rusange. Reka dukore ubusesenguzi kuri ibi bintu dukurikije ibibazo byagiye bivuka. Ubundi Canada ni igihugu kinini pe, ni igihugu kinini, ni kimwe mu bihugu bikize ku isi, ndetse abantu hafi ya bose babifuza kuba bajyamo kubera ko kirihariye cyane. Ni igihugu gifite job opportunities ziri hejuru y'akazi, zibonekamo akazi cyane. Urumva rero ko ni igihugu rwose buri muntu wese yakifuza kuba yajyamo muri iyi si dutuye. Canada rero iri mu bihugu navuga ngo bikize pe, bikize kuko kugeza magingo yangaya kanze mbarebere Canada iri ku mwanya wa kangahe? Canada iri ku mwanya wa kangahe? Tekereza ko umuntu dukurikiye muri kano kanya arimo aribaza ngo ese iki gihugu muri rusange cyaba kihariye ku biki? Ubundi igihugu gifite ibintu bijyanye n'imitungo kamere cyane, bafite imitungo kamere nyinshi. Urumva ko kirihariye kuko nimba bafite imitungo kamere, urumva ko nta nzara pe, nta nzara rwose. Canada rero iri mu bihugu 10 bikize kuko iri ku mwanya wa 9. Canada iri ku mwanya wa 9 mu bihugu bikize. Hari ku mwanya wa mbere hari Leta Zunze za Amerika, ku mwanya wa kabiri hari Ubushinwa, gatatu hari German, ku mwanya wa kane hari Ubuyapani,
ku mwanya wa gatanu hari Ubuhinde, ku mwanya wa gatandatu hari Ubwongereza, ku mwanya wa karindwi hari Ubufaransa, ku mwanya wa munani hari Ubutaliyani, ku mwanya wa 9 hari Canada, ku mwanya wa 10 hari Brazil. Ngaro nguko. So reka turebe noneho. Uyu mugabo nkuko mubibona afite umunararibonye cyane mu bijyanye na business ndetse na economist. Bivuze ngo aje gusubiza ubukungu bwa Canada ku murongo kuko abanyekanada bavugaga ko nta mbese ubukungu bwayo bwamaze kuba ubukungu bujegajega, nta cyizere bigitanga cyuko baba bameze gute, baba bafite stability y'ubukungu bwabo, bitewe nuko n'igihugu cyagiyemwo abanyamahanga benshi pe, hagiye y'abanyamahanga benshi cyane. Bivuze iki rero? Bivuze ngo na ahantu habaye ibibazo byinshi. Kubera iki? Kubera ko b'abanyamahanga baraje batwara imirimo y'abene gihugu, bituma rero haba ibibazo. Niyo mpamvu no magingo ngo kujya ngupfe kubona visa ya Canada ntago biba byoroshye. Kubera iki? Ubukungu bwabo busa naho butari ku murongo 100%. Ariko uyu mugabo none nk'umuntu ufite ubunaribonye ku bijyanye n'ubukungu ashobora kuza akagira byinshi ahindura kandi bishobora kuba byafasha abanyagihugu. Reka tutegereze wenda turebe ese koko araza guhindura iki. Ubwo n'ibindi bigiye bitandukanye tuzikugenda tubigaruka hano kuri Capital Media. Mwe gito musabwa gusa mu kande subscribe kugira ngo inkuru nk'izi ngizi zitazajya zibacika nk'uko tuzibagezaho isaha ku yindi. Mujye byiza. Ibirori bibereye ijisho ntibiryoshwe n'imyambarire gusa, ahubwo nta foto nta cyabaye. Igisubizo nta kindi rero, ni muri The One Image Studio. Iyi niyo studio rukumbi muri Kigali iguha ifoto ijyanye n'ibyiyumvo by'umutima wawe, maze uwuyeretse wese akayigushimira. Muri The One Image Studio dufotora abafite ibirori bitandukanye, byabo ubukwe, isabukuru, umubatizo ndetse n'ibindi byinshi. Ariko kandi nawe mwifuza amafoto y'umwihariko, yaba yo gushyira ku mbuga nkoranyambaga cyangwa y'umuryango, ni mutugane tubafashe maze tubahe ifoto y'icyitegererezo, dore ko tubafitiye studio mutasanga ahandi hose ku isi. Kubabyifuza kandi tubashyirira amafoto yanyu muri cadre, zaba intoya cyangwa inini. Kuri mwe mufite ubukwe tubakorera live streaming, maze mugasangiza inshuti n'abavandimwe uwo muhango binyuze mu mashusho y'uruhehemure. Ese namwe nimuhigerere mwirebere, tubakorera urwibutso rutazasibangana mu mitima yanyu, dore ko twanabashyiriyeho igabanyirizwa rya 20% kuri izo service zose. Abifuza gukoresha amadocumentaire, amapublicité, ubuhamya ndetse n'ibindi, namwe ntitwabibagiwe. Igisubizo ni The One Image Studio. Ukeneye service zacu wadusanga mu karere ka Kicukiro ahazwi nka Gikondo CGM, cyangwa ukaduhamagara kuri 0784 68 18 50, wanatwandikira no kuri WhatsApp. The One Image Studio, twe ntiturema ahubwo dukora ikinyuranyo.